Ngenxa yezwi haleluya ngizocela sihlabelele sisukumise ubaba uMemela ozosinceda ngezwi lomnikelo alibonga igama lenkosi haleluya Mangithathe lethuba ngibingelele our host sisineshi abefundisi abakhona abasidlalelayo worship team ama-ashazi indlu yonke kaNkulunkulu cela ukunibulisa abazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu amen ngase kushiwa ke uNjabulo igama uMemela isibongo ngiyakholwa sindisiwe egameni lenkosi uJesu Kristu amen ngithunyiwe ke bazalwane la inkonzo encane baleke kakhulu inkonzo yomnikelo ngaphambi kokuba ke mhlambe sicela ibandla lizonikela I want to emphasize into ezimbalwa more especially kulo ibandla lika Kristu Jesu amen point number 1 into engihalela ukunikhumbuza nabangcwele ukuthi angithi siyazi ukuthi njengebandla ngelinye ilanga inkosi uJesu izobuya siyayazi lonto number 2 siyazi ukuthi njengabantu kuyofika usuku la siushiya khona lo mhlaba kunjalo okay number 3 siyazi ukuthi kuyofika isikhathi la amadolo ethu eyoguqa khona phambi kwesihlalo sobukhosi kunjalo asibongeke engifuna ukukhuluma ngabangcwele masizongena kumnikelo number 1 ukuthi eyini inkonzo yomnikelo number 2 isizaphi inkonzo yomnikelo na into engifuna ukuyikhuluma nebandla ke bangcwele mase siyanikela okokuqala sizokhumbula ukuthi uma ngaba ngizenze example ukuthi uma uthatha induku yabona induku gawula induku nje ehlathini stick mase uthathe ibolidi ibolt ulifake endukwini ukuthi ulijije mase kube khona la lingasadluli khona selima khona abantu abake bahamba ezinsizweni bakhumbula ukuthi kukhona abantu abaphatha izinduku
lapha ngaphambili mase zibe nalamabholidi lawa okusho ukuthi uyakwazi ukulifaka endukwini ibholidi uliroundise ulidrive ukuthi aliye phambili kuze kufike la lingasakwazi ukwenzani ukudlula khona. Number 2, njengoba sila zonke indawo esiphuma kuzona, I believe ukuthi indawo yangakini nangakini inalo idamu lamanzi. Okay, nami njengoba nje ngiziphumele eSantombe ngasekhaya emfuleni wangakithi khona idamu lamanzi. Angithi idamu la emfule futhi ihambe khona, ithi mengabe seyifika edamini mesihlangane khona. Then umasipala uma ngabe ufuna ukudonsa amanzi awuwadonse emfuleni but wadonse edamini, kunjalo. Into engifuna ukuyisho-ke ukuthi-ke umnikelo, masikhuluma ngomnikelo sikhuluma ngalonto senza something siyenze kube khona isikhathi la ifika khona ihlale njengebhawodi ingasakwazi ukumuva. Siyazona bangcwele, and njengoba ingasakwazi ukumuva nje bafowethu, hayi ukuthi ayimove ngoba kungekho la ingayakhona, but ayimove ngoba kukhona isizini eyilindile. Angazi noma ngelisizwe lisizulu mengabe lithi sithene ikusasa laziwa. Bathi ke la ko TikTok baqamba amanga siyalazi kusasa iSunday, but ngokwesizulu kuthiwani ikusasa linjani alaziwa. So uma ngaba sinikela sinento ye-faith but ikusasa linjani asilazi. Ngenkathi sinikela ke bafundisi sinikela umnikelo wethu uhambe uye la singaboni khona, mesuyohlala usilinde ulinde ukuthi mhla kufika ilisasa lingaziwa siyohluleka thina ukukhuluma but kuyobubula izwi lomnikelo lisikhulumele. Ngamanye amazwi masithi kusasa lazo kusho ukuthi kukhona la asisipho ekuzohamba kuhambe amandla wamemela mesaphele mase ngihlabelela ingoma yokuthi ngiyafuna ukufika lapha ya but kudla ukuthi angisakwazi amandla phelile. Ngenkathi amandla phelile mase kuyabubula izwi lomnikelo elikhulumayo mase lingithathe lingifikisa la ngasakwazi ukufika khona. Angikhubeka kancane. So bafowethu uma ngaba sinikela sikhipha imali lakizo bangcwele. Okay, angenza example. Mangikhipha 100 rand wami. Okay, angithi ngiyanikela ngiwuthatha ngithi ngizonikela endlini kaNkulunkulu kunjalo mase ngiwufake la esitsheni mase ngihambe ngiyohlala phansi mase kuthi imovement kaSiyakha ifike yona izocollect imali. Ngenkathi ihamba nemali iqiniso lithi sifike sanikela mase uNkulunkulu wathatha umnikelo emalini washiya imali. Siyazona bangcwele, ngamanye amazwi kusho ukuthi asinikele imali yakuSiyakha but thina sinikela 100 rand mase kuthi uNkulunkulu ku100 rand athatha umnikelo wamemela mase ashiya 100 rand. Ngamanye amazwi kusho ukuthi it's no longer okanye it's no more about ilokhuzana ukunikela kuSiyakha because iThimi izathatha imali uNkulunkulu uzothathana umnikelo emalini. So bafowethu ngiyaqeda ke manje uma sinikela ngisithe sisuke si-investor. Angenza example ngoJob. uJob uke wanikela ngesikhathi ke saboJob lapha eUzi wawuthi mawunikela wawushisa umhlatshelo kuJehova. Angithi mangabe ubasa manje ubasa mase kusala umlotha kunjalo. Ngenkathi uJob enikela enza umhlatshelo kuJehova wayeshisa imvu ngezinkuni kwenzeke lo umnikelo ke by that time. But iqiniso lithi mawufunda iBhayibheli uJob yonke iminikelo ayenza akawulahlanga umlotha. Angiphinde yonke iminikelo eyenziwa uJob
akazange uthathe umlotha eyowuchitha, but the day kufika umyalezo othi amadodana namadodakazi akho athe sahlele enza umcimbi kwawindlu ashona wonke kusinde mina. Lithi iBhayibheli wasuka uJobe waya emlotheni womnikelo. Lithi iBhayibheli wathatha umlotha wazithela ngawo. Memela ngenkathi ezithela ngomlotha wayenza inkonzo yokukhumbuza uNkulunkulu ukuthi umoya ongcwele mina ngeke anikela kuwe. The money question is, if you fail to give ezikhathini zobunzima uyonyakazisa muphi umlotha? Ngoba uJobe wathi mangabe nesitolo kwathiwa isitolo sakhe siphelile, wathi mayejika ngapha kwathiwa amakamela aphelile, wajika ngapha kwathiwa izimvu nezimbongolo kuphelile, wangasali nalutho. Wafika unkosikazi yakhe wathi kanti yini oyibekezelele methuke? uJobe wathi mayebheke ekhishini athi no man, ikhona into engingayenza kuJehova nginganikela. Wathatha umnikelo wakhe wazithela ngawo. Uthe mayezithela uNkulunkulu wakhumbula. Lithi iBhayibheli waphendula uNkulunkulu wathi, wafika uNkulunkulu wazothi kuJobe, awungitshele ubani owenzile izulu nomhlaba? Wathi uJobe, wena Nkosi. Wathi uNkulunkulu, bani osekela ulwandle nako konke? Wathi uJobe, wena Nkosi. Then lithi iBhayibheli uthe mayesuka uJobe wasuke eseshintsha iwalk, ethi bake bashumayela Jesus. Wasuka uJobe esethi abasithabile bake bashumayela, ngezwe ngokuzwa kwendlebe. Abamama uKheso bake bathandaza, ngezwe ngokuzwa kwendlebe. Kodwa namhlanje noma ngasashunyezwanga, namhlanje amehlo ami akubonile. Masiphakame sizonikela abangcwele, sibe nento ethi nje ezintweni zamehlo ami Jehova athi akubone ekugcineni. Sibe nalonto nje sizonikela bafowethu ukuthi amehlo ami ayibonile iNkosi. Singahlebelela worship team, ibandla lizonikela.